Kaluguran kong kabatad, gigasal pantayanan, ngayon pong aldo iti magdala tamungan palaspas. Naning kabaldugan da rin palaspas sa daralata mo. Dengan iwas sa biyenda, kaya rin yung Domingo de Ramos, isabit daw karing karelang awam, bangketa itabila, ding marong espiritu. At miligtas na rin karelang balik, karing kidlat, ang pong miyayaliwapang sakuna ning kalikasan. Kailang batan, o tang milangila rin ning palaspas, mekad ding aliwa, giwadong paglinisagi, ang pong pamaspas ka rin lamang. Kailang batan, uling alayang palupa ng mga dampot ng babae, gawa ng palaspas, pamalaspasan ing asawa ng mamulang, ampong alang marine. Putang may kisani ting-tinging palis, deng aliwa, gagawan danong palis ting-ting. Nanulawari kabaldugan, dening palaspas. Dening hudyo kaniting kapiestan daring tolda, at ning kapiesta na ning karelang pamaglagpos king Ehipto, managtalang palaspas, managtalang bulong karing palmeras, karing oliba, karing dates, at miyayaliwapang palm trees. Bakit? To remind them of their desert journey. Once upon a time in the history of Israel, kilog na ning 40 banwa, mitimawa laging pangayalipan karin king Ehipto. Kung kailangan daw maglakbe 40 banwa, balang meras king labwad a pangako. It was a reminder of their desert journey. Medyo mapamaglakbe at itong mga baldugan, it is a matter of life and death to journey in the desert. Nanang pawagara kay Ratamo dening palaspas, the desert journey. In kalabanan ng pamaglakbe kin disyerto, yabi pita ning laman. Uling kin disyerto, pwedeng mamili nung naming kayang ulaman. Uling king disyerto, pepadalayang pugo ang pong manaing Diyos, at sinawa lang pugo, kilog na ning 40 banwa. Ing kalaban ning disyerto, ing pita ning naman. Lalo-lalo na itamong kapampangan ang konta kakandama, masyado tamong manyaman na bata. But there are times in our lives that we need to sacrifice something. We need to leave a place, something, somewhere behind. At intamong lakwan, at intamong isakripisyo for a greater good. Ikang babaeng bisang mag-asawa, ang pong lalaki lakwan may pemari mo, bang mitalakad kang sariling pamilya. Ikang bisang mayari king pamagharang mo, lakwan may pamilya mo, magharal kami nila o Angeles for a greater good. Mandatang yung panahon, kitang-kitang sakripisyo, may panapa at may panwanan ka king biyem. My dear brothers and sisters, ating meto ngayon da, ampong meto at tatang, may kayanak lang babae, alayang balubog. Hinilarap ng babae, pitoya-toya, derin kayang kakyalong, uling alayang balubog. Nga di na tangingal to, inebisang mamyalong, ining babaeng anak da. May high school niya, may ka-inferiority complex niya, at ineboring bisang lumuwal kimbali, at makyabe ka rin kayang barkada. Minsan ay aldongan ang tatang na, o inam, tara, munta ka taging hospital.
May nakita kaming ear donor para keta. Minta naging hospital at kalwal naging hospital at ini yung balugbog ing managong dalaga. Maging masaya yung biye na niting dalaga. Kaya barkada na may kabayo yung biye, king biye na, uling may kabalugbog yan. Maging kumpleto yung katawan. Maging masaya yung biye na kan beda rin kayang barkada. Pero uling may kabalugbog yan. May naliwayaw gani. Panayang lalaban at mamakibat ka rin kayang pengari. At may konsumisyon niya kayong mana. At minsan na yun do, bila yung hospital imana, uling may bugyang mayataki, king problema, at arala na kaya ng anak ng dalaga. Bala na ng dalaga mati ni imana, at kewala niya papuntaging hospital. Oy ma, mo ko nalakuan. At niyang kaula ni imana, asalat na, alayang balugbog imana. At realize na ng dalaga, all these years, alayang marining anak, lebana ni imana, maging suwailya, maging pasawaya. At yan na-realize, at yan niya palang balugbog, uli ng imana. At sabi na kaya, oy, mapatawaran mo ko. For so many years, binaliwala ko yung lugod mo. Lepas tanganan ko yung lugod mo. Patawaran mo ko, ima. Uli nga realize ng dalaga, maging buhay ang katawan at maging ganapin tulan. Uli na ning lugod ng imana kaya. Today as we celebrate Holy Week, let us come to our senses. Kaluguran na katamo ng Diyos. At uling kaluguran na katamo, dinawonin kayang sarili, King Cruz, bang nabang ng tamang kaligtasan, and yet, maralas kimbiyata mo. Alata mo utang alog king akong Ginoo. Babali wala taming lugod ng Diyos. Mga nimwanta mo kimbiyata mo. Una tayo pa yung kwawo o yung SM kesa yung pamanyimba. Let us go back to the Lord. Impanaunin Manila Dome dumiyang kayawsan, magbalik lubta mo king akong Ginoo. Kanakantay ang akong Ginoo kimbiyata mo. Let us look back lovingly king kiratamong pamibiyabiya. Banga realize tama, ting lugod ng Diyos kiratamo. 7 days would remind us of the 7 days of creation. Semana Santa, Banal na Domingo, Holy Week, to remind us of the beauty of God's creation. Nung lugarin kitang kapitungal do, beligdanan ng Ginoo, ing lelangan, at higit na isablang lelangan, mayak, malago, ampong totoo. And yet, kinuli ng kasalanan, what is true, what is good, and what is beautiful has been deformed by our sins. At minsan pa nakatamo ng Ginoo, kaniting Banal na Domingo. Let us be a new creation in the image of God. Bayong pamaglalang ang maganap, kapamilatan ng pamaylasa at kamatayan na ng Ginoo. My dear brothers and sisters, minsan natin meto nga painter. Meto niyang meto nga modelo at child of 12 years old para king Holy Family. At may nakit siyang masanting abinatilyo. Kabayang-bayang na naging kayang-kayanakan. A boy of 12 years old. At may ganaping larawan na ng Holy Family with the boy Jesus. 7 years later, gawa yung may mga painting ng painter na ng Last Supper. Nung lugar yung tsura ng 12 apostol. And yet, may udlot yung kayang pamamintura. Huling kaya manakit modelo para kang Judas Iscariote. Malwata panahon, kaya may ganap yung painting ay niya. At minsan na domin tayo kitang metong nightclub ining painter. At kapag may minuyang metong San Miguel Light, pati niya nga pansiya na lalaki kitang metong lamesa, makalugmok yan. Maragul yung problemang daralan. May mapaborin na itsura.
at nangikit niya lupa. Huilimpan ko nang kung maging modelo ng Judas na. Lepitanin ng painter yung lalaki at sabi na kaya, Brands, ating kong problema yung kanakong painting na ning Last Supper. Manton kong modelo ng Judas Iscariote. Pisa kayo kay talakad bilang modelo na ning Judas Iscariote. At linawin ng maratnaning lalaking painter. Kaya muna ako kakilala. 7 years ago, ako itang modelo ng baby Jesus mo, ng boy Jesus mo, kaya itang larawan ng Holy Family. Ako ngini kukunan maging modelo ng Judas Iscariote, king kaya ang painting. Sometimes yung kimpami biya-biya mo, we were so good. Kanita. Ot ngayon yung maging mamulang ka. Masaya kayong miyabiyabi kanita. Ot ngayon may panagkas na kayo. You walk the aisle with a beaming smile. Inyang kinasal kayo. Ot ngayon yung gigil ning sinta. Maging giligit ning kamwa. Kingasawa mo. Aburi mo ng panyakalanabatang. My dear brothers and sisters, Holy Week is a call to come back to God. And the good news is that we can always reinvent. We can always make a new beginning. We can always rediscover our life in God. May pantunan ng biya mo ingala. May pantunan ng biya mo karing bisyo mo. Pantunan mo yung pasibay. Ing kabaltugan ng biya mo. Kinapong gino. Simba ka, and you will find the meaning of your life. Makiramdam ka, karingamano ng Diyos, and the Word of God will empower you to greater heights of Christian living. My dear brothers and sisters, ingkayagkatan da rin palaspas sakripisyo agiwadak in disyerto. Desert journey could mean communion. Pwedeng maglakbek in disyerto, magdilidili. Uling ba di kagimpali ng agto, at may ngari kang mekas kadalupisa, may langit imbalat, uling likwanda ka rin kaya mo. Alantang mabibiging sarili naman. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. This Holy Week, we move and we walk as a community towards a new heaven and a new earth. May itong tamong balay na maglakbe, and along the way, ating may papatid, ating may babaril ng pamigugunutan, and yet, along the way, abi-abi tamo, may papanantabi tamo. It is a walk of faith towards a new heaven and a new Jerusalem. Desert journey is communion with your fellow men. Kailangan ka na rin yung palaspas para maging payong-payong ang pong saliluman. King oras ng pamaglakbe, king pali ng disyerto, uling bota mga litsyon tamo. Deng puni, ilaring tanda na nitang stop over along the way. Nung lugarin deng puni, kanya man ng pakaramdaman deng magpasyon. Pero manyaman mo naman, kodang muntakin puni, mipasno ka, mure malupog mo. Mipasno ka panamdaman, karin pamamasang pasyon, mipasno yan ang kalingatsyan mo. Huling ating ice cream ang pong galyetas, o kaya naman biskwit. Mipasno ka, huling ating kang salilungan, mipasno naging disyerto. Huling din yung daralan ng palaspas, ilang meging payong da, king pali ni Nagdo, at potang sobra na yung pali. Aligogon do rin karelang palaspas, and this is the electric fan effect. Potang tumurot ka rin palaspas da, ing mapaling hangin, miras babo, and cool air will go down. And this palaspas reminds us, ing maya papastol, di nanong kapasnawan ding kaladwatan, a refreshing drink, karing kaladwatan. God is the refreshment of our soul. Sana may pasno tamo, karingamano ng Diyos. Sana may pasno tamo, kinlugod at lingap at masabal at malasakit ning metong at metong.
palaspas, kaslawan, palaspas, itayad mi yung kayabi mo, bangabi-abi kayong maglakbi, alam malalakwan, abi-abi, mi papanantabi. Palaspas would remind us of the desert journey. Desert journey is moving on. You cannot get stuck in the desert. Malitsyon naging pali ni Magdo. You have to move on. Kayabi na rin kayabi mo. Putamiras naging oasis, asna ng kanyaman. Sagana yung dano mamalino. Sagana na rin dates. Sa bobo at miyaya ni Wapa. Pero maglambat, ing bagyan ang tula ni oasis. Sometime, somewhere, they need to go. Butang may langino rin sapa, king oasis. Butang may isano rin buko, ang foreign dates, palanong kanan. And they have to move on to another oasis. Nga Joshua yung po'y Moses, talandano rin palaspat ka. Sulong, talakad na kayo. Kita pwede manatili kayo ni makita na kindano. Ala ng pamangan, we have to move on. Pamaspasan na rin kaya pera. Move on. Sulong mga kapatid. Hanapin natin ang susunod na oasis upang tayo mabuhay. It was a call for life. Ano rin bagay aking biyata mo that made us stuck along the way? May bigo aking pag-ibig? Move on. May retire na ka? Move on. May ting asawa mo? Move on. E kami pa sa exam? Move on for a take-two exam. May ting anak mo? Move on. Desert journey is moving on. Karin palaspas tamo. Hoy, may kayagkata na ng Ginoo. Parokya ng San Andres, move on. Pagkita lalo yung pagsumulong, ing kasalpantayanan tamo, ing pamikakalugod tamo. Move on. Kaya betay metong at metong. Kaya betay Jesus.